livela nga ivela mina ukutshela bendoma Ndeva hayi babayi every time liyahamba baba liphuza ukubuya no phone call no wathi ukuthi likhuluma ukuthi labelinga why vele lisenza so bendoma Ndeva labangani bami indoda endala sengane labantwana echi abantwana endlini iphuma ihambe nje kungazakala iphuma ihambe ingazakala ngiyakutshela bendoma Ndeva nomngani wami uMandevela uphi kwakhona baba uphi hayi namhlanje aliqinisa andijala ukuntshela ukuthi yena noMandevana noMandevana bendoma wami Mandeva njengoba ngikutshela mina so ngimfonele uyamfonela kathi problem inga Anti sibelo Mandevana bendoma Ndeva kathi kuyafihlwa ngoba yena vele ngavela akhuluma ukuthi bele ngekho lokho kumbe ini alisoze libe lapha baba bese sonke bendoma Ndeva mina yakutshela hayi akumake sense lokho elikwenzayo manini ngimfona hello linjani nyaphila hey ngisengile problem lapha bengicela ukuza ubaba like lambona umkami Mahlalela like lambona Mrs Mahlalela litheni ngifuna ukukhuluma la ukhona lapha right bamba ngane khona lapha imbize nangu lapha usecingweni lapha all right okay all right nangu lapha kwenzakalani baba kwenzakalani ngani manje uzwile hayi kwenzakala njoba nanku ivoice yenu yini esefonini kuhamba njani lama ngisakwazi uzathola ukuthi ngibe ngilapha kumbe ngikhona ngale lama ngisakwazi nkosikazi anti nguyamvoxa izinto lama ngisakwazi ukuthi nginga ngibe ngikhona ngale lo Mandeva nombe sisonke khona mina lama ngisakwazi ansakwazi la